Murabimenyereye kabisa, murabimenye no wa muhungu wanyu y'ingagi nkuru nyita pandemic, nyita desite, nyita ku magic, nyita ingagi nkuru ningejwe abandi ni kakajwe kole pandemic. Mr Bombo Clat na de kabisa, Mr Bombo Clat murabizi no ni ya channel y'abanyarwanda bayita Bombo Clat Empire. Bombo Clat Empire ni channel yabashyiriwe kugira ngo mujye mukurikira ibiganiro by'imyidagaduro bisesenguye kandi bisesengutse n'umusobanuzi wabigize umwuga w'umusesenguzi kabuhariwe. Muri uno mwanya rero nje kubabwira ku musobanuzi wacu dukunda bamwita Rocky. Agahinda kari kumushengura, agahinda kari kumukindagura, afite agahinda gateye ubwoba kabisa. Umuhungu wanyu Rocky muramumenyereye cyane kabisa, yaramenyereye kwikorera filimi documentaire kuri YouTube. Ubu YouTube yiwe yamaze gusibwa. Ndagira ngo tubive imuzi n'imuzingo, ndangire kubaha imva n'imvano yatumwe YouTube ya Rocky iza kuba yasibwa. Ni impamvu zigera kuri ebyiri, kuko murabizi cyane Rocky mu gihe cyashize yari yaragiye muri Amerika. Bamwe bashaka kuvuga ngo yari yagiye kureba umukobwa, abandi bashaka kuvuga ngo agiye kurongora. Ariko Rocky kubera gukora biriya biganiro bya politike cyane, baje kuba bamuha icyo bita dizimonitize. Iyo bakubwiye dizimonitize ni ugukora udahembwa. Nubwo yari yagiye kubikemura mu gihugu cya Amerika kabisa, agerayo arabanza arabikemura. Mu gihe ari kubikemura agaruka mu Rwanda, ahita yongera akora ikosa yari yakoze ubutaha, arongera asubira muri bya bindi. Ibyo ndi kuvuga bya bindi ubwo urahita ubyumva neza cyane, kuko uwo Rocky kumwambura, kumubwira ati ntugakore kuri politike cyane, uvugire mu veturuwa, kuko yakoraga ibiganiro asa nk'uwibanda avugire mu veturuwa, yivanga muri politike. Igihe ukosa cyane ararikora, bamuha uburenganzira bwo gukora adahembwa, arabivuguruza. Igihe ukosa kimara haragaruka ararisubira, mu kurisubira rero bahita bamusibira cyane. Murabimenye. Noneho ari akantu nibutse nijoro, sinari mfite umwanya neza, nari ndi gustreaminga ndeba cyane yanjye ahantu ukuntu bihagaze, kugira ngo nangiye kubatamo za content njya babwira bitamenya. N'uyu nari ngiye kwa uploadinga, nuko ikibazo cyabaye icy'umwanya mukeya. None ngeze kuri channel ya Rocky mbona hari stream, hari copyright ziriho, ibiganiro biri kunyuraho biri copyright ku yindi website. Ndibaza ati ibi bintu Rocky nabyaziye, si ibi bintu Rocky bimeze bite? Noneho nza kuba sinabitindaho ndakomeza. Ariko nanone urumva ubwo urumva niyo yabimva n'imvano kuba yasibwa channel yiwe, kuko ndumva ndi kubitekereza, kuko yari inama ya politike muri rurimi rw'icyongereza. nkavuga ati yenda Rocky se bamuhakinze, yenda babasha kuba bakoresha iyo copyright. Ariko nanone hari andi makuru nabashije gukura muri bamwe mu bamwegera, biri kuvuga ko nawe atari yamenya impamvu ari kwandikira ama-email. Ubu ngubu ashobora no kuhita yemera agafata private, kuko mu igihe gishize nibwo yari amaze gufata igihembo cy'uko yujuje M muri iki gihugu. Umuntu yifite ni Isimbi TV kuri Sabi, ni yenda nabari abahanzi ba Meddy na MI Music kuri channel ya Emirene ya kabiri. Amuze Emirene kabisa, afite MI Empire na MI Music. Urumva abo bahanzi nibo ngira ngo bayinga bafite ama-M, ba Bruce Melody bafite ama-M. None Rocky umunyarwanda wari ukunzwe ni nayo channel yinjizaga amafaranga menshi cyane muri iki gihugu kurusha izindi channel zose zibaho. Ubu none n'agahinda kari kumushengura. Gusa nagira ngo mamenyeshe ako kababaro k'umuhungu wacu Rocky. Ariko nanone mukandi gutegura menya n'uyu nayo mukanya menya n'uyu nayo murayakira. Ciao, hasta la vista, hasta Vigo, hasta Munyana, shalom. It's a Bombo Clat na day, it's a Bombo Clat Empire. Ni ya channel y'abanyarwanda yaje kuvuga ukuri n'ibyo mwahishe. Murabizi ni wa mu content creator wa mbere muri iki gihugu kabisa. Ciao.